Isto. Gore mora biti toplije, zašto dole ide još i koliko je toplije ovdje već. Ja vidi ih ovdje šta ih ima. Ajmo! Kako je vruće ovdje, evo, koja je razlika od dole. Ovdje je toplije već. Kako nije? Milane, koliko si uložio u objekat? Ima samo stiropora i svega i... Ono kondes, da on ti kaže. Pa kondes, zbog najlona bio je najlon. Jučitek najlon spušten, naš pregađivano. Velika kondenzacija, reko spustamo. Jel vlaže mnogo oni dasko dole? Ne, da. Ide papir. Te papir ide. Evo ti ga viš kako Kondes? Kondenzacija. Toplota. A bili prigađeni najlonom, morao sam do grejanja. Mali. Ajmo. I ja ventilator radi, jel? Sad ne radi nijedan. Radi stojan hod. Sam vuče. Sam vuče. Koliko je ovih hranilica i svega, evo se ovdje. Šta je to? To je kjero kurac. Da se bude povećalo. Kad pojačaju, a kad porastu moraš dodati još. Ide, uskladimo ovo i pustimo i koliko. A onda ćeš pojačati i hranilice, jel? Onda znači hranilice. Ajde misli, kad si baci vratu, uradit ćemo. Baciti automatski vodu odmah. Krenut ćemo. Vi ste uspjeli. Kako automatski? Ko je meni rekao, evo ste mi rekli za Marbo, evo 5000 komada i... Evo ga danas smo probali da završimo Marbo. Ali tek posle 14. ćemo rešiti, kako se zove, oni su sad zgodi se i ovo, jebančije. Znači i to ti vijamo, evo. Bitno da smo došli do... A to samo nešto sam opet da ću probati da završim. Inače mislim da je to čist promašno, iskreno. Mislim. Ne znam, ne mogu i. Zato što je van svih puteva nam je, van kako se zove, Nama je... Ma da. Ovdje kojemo, pa to ti bio slušao čovječe, mi smo to radili... A ovo je za? Za šurinje. Da. Ovo znači rupanje. Koliko ide komada ovo? Ne više. A može se... Izlomiš ih. A dobro, ovo da se lome. A lome. Sve smo moguće probali. Ovdje se stavljaju. Glava, znaš sam. Na pačke. Znam. Dođe samo seček. Znam kako ide. Ovdje treba rešiti, da se montira. Pa 300 kuraca. Koji, jebi ga vrate, znači... Moraš. A vidiš ko dolazi? Pa nismo ni ploče. Ko dolazi kod mene? Profesor doktor Duška Petarov. Voh na institutu za živinarstvo. Da. Pa, dve magistrala doktorata čovječe ima na živini. Znaš što sad raditi? A nikada budemo uspjeli, pa se zoveš. Da, evo, pati na dole, sve ti kaže. Sad da izbijemo ovo, ovaj tip. Što? Hoćemo da ovdje da prvo Petraš Petrovski, naš, da se ostane ovak greda. Ovdje ćemo svi Dolacivić, komplet ovdje su pločice. Idemo ovaj tip, da napravimo ovo parkiraj. I tamo pločice, sve tamo ide, znači u pločice, što ti trebamo da se traši. Ako stubor, to gdje su stubor? Evo stubor, ovdje vidiš Petrovski. Stubor tamo. I ovaj deo smo klikom slušali dole. Pa da. Nisu slušao, čovječ Bože, nisu stigli ništa. Uredno za 27 dana. Ovo je kažem ti, da su svi nisu, ne. A treba da ti za mene nisko. Nije za mene nisko. Nema šta, više ventilatori, rasputa što kažu, da. Pa nješ napraviti. Ti pametno, učiš na muziku odmah i na sve i... Nema šale.
klasični ventilatori. Ja kad je ovakva temperatura, ali on toplije unutra njima, ali mislim da li stigne i on prati temperaturu stalno. To je bilo kad ne tako... Mora, bre, sad ti. Ušivi amonijak. Ja ne spavam čovječe, možda noću dođem na sve ne plate. Šta je ono tamo? Klasičan svinjac i... Op. Kidajte ovo. Ne može sve to što ne Ništa. Jednom godišnje odvara, šaču jednom godišnje, svaki. Kad završiš turu, čišćenje. Da, otvaramo vrata dole, luftiramo kad su veći, znaš, kad budu 20 dana i više, znaš, ono... Ovo ti je sve smeća iz... Ovo je prve ture, ljubre. Vidio ti šta je to? Tu imaš 5 prikolica. Sigurno. Tajno. I to dobar nam će reći. Da. Da, viš kako. Ali izolacija je iznutra iz polja. Koliko ne prvi dugo? Nije. Ali što? Kako se stavili? Urađe, nema reći. Koji to radio? To ste eura? Ste eura. To ovaj do svega, i tamo se može izraditi. Gdje? Izrađe na ventilator. To zbog to. Uđu! Gdje uđe? Kad ne radi ventilator, trči. Nemoj zezat. Bote vol. Ovdje nema spavanja. Tvori opasno. Sova. Da, sve. Dobri. Kako ne bre, šuti Milane, vidi. A šta ti je ovdje? Ovdje je to slaviti. Ovo je spakeren, spakeren da napravi. Ali sve ćemo kreći, ovo ti je polično. Da. Ovo te služi za produžiti se. Normalno. A ovdje kreći probija. A, vidiš da su tubovi, da. Vidiš, ovdje će staviti betonsku gredu da nosi ovo. Gdje si biti hraniš? A? Odakle ćeš tamo? Hranu? Hoćeš još da praviš? A tamo ću do kuće sve da Gdje posti. sad pravno, nemaš šta? A? Ujutro stiže. Ujutro, jo? Nema tamo još. Za sutra. I to je to. Evo vidiš ti je kana. Ma vidi na kaj hranimo, neće ništa ni da... Čini mi se da... A čekaj, ovo sve spucao za... Pa šta je to, moj druže? Ma nije ništa. Pa nije sve to, treba ima jedinice i trojke, nešto što je jedinice najviše, što je trojke, finiše. Finiša, da. Energovit. Evo ti ga. Evo ti ga. Jedinica. Da, to je 22. 22. Moji druže, jedu dnevno 300 kila, 350. I ovaj je 2 pote, 5 šenota.